Amin Dada yavuzweho udukoryo twinshi igihe ari umutegetsi muri Uganda. Yari umusirikare mu bikorwa no mu mvugo kuruta uko yari umutegetsi, agashinjwa na benshi kugira igitugu no guhonyora uburenganzira bwa muntu muri Uganda. Numwe mu bategetsi bavugaga imbwirwaruhame zirimo kwishongora kumvikana kuvanze no gusetsa, ariko ubwabyo bikaryohera amatwi y'ababyumva, cyane cyane abaturage ba Uganda. Nubwo nanone hari nabumvaga ari amagambo avugwa n'umuntu umeze nk'injiji y'inyamusozi, ku rundi ruhande utarize, udafite ubuhanga cyane. Uburyo Amin yari ateye nta kabuza yari kugira igikundiro cyinshi muri rubanda, kuko yari umuntu ufite ibitekerezo bibashije gukina n'ubwonko bwa muntu, ibyo abahanga bita manipulation. Ariko ibingibi yakoze byongereho guhungabanya uburenganzira bwa muntu nk'uko yabishinjwaga na benshi. Induru zivuga imihanda yose ko akwiye gukorerwa agafufuta akavanwa ku butegetsi. Niko byagenze, ntabwo yaburambyeho uko yabyifuzaga. Yategetse Uganda imyaka 8 kuva mu 1971 kugera mu 1979, ahirikwa ku butegetsi na Milton Obote wari ubwisubije agiye ku ntebe yari yaravuyeho. Iby'ubutegetsi n'ubuzima bwa Amin Dada tuzabigarukaho mu nimero z'uruhererekane rw'ibiganiro byacu bizataha. Ariko uyu mugabo watangazaga benshi niwe wigeze kugira ati, ntabwo nabikoze ku bwanjye, nagerageje kurya inyama z'umuntu numva zirimo urwunyunyu rwinshi, niko nazumvise. Hari aho yigeze kuvuga ati, rimwe na rimwe abantu bibeshye cyane ku byo mvuga kuko batabijyanisha cyane n'ibyo mba ntekereza. Ubundi ati, nigereranya nk'umuntu wa mbere ukaze ku isi yose, mba mbona nta muntu mpiga. Ubundi ati, muri buri gihugu hari abantu runaka baba bagomba gupfa byanze bikunze, kuko ni ibitambo ibihugu bigomba gutanga kugira ngo hubahirizwe amabwiriza n'amategeko. Ubundi nanone ati, ndashaka yuko abantu bazajya banzirikana mu mateka y'ikiremwe muntu cyose nk'umuntu wa mbere ku isi uzi kwiruka, icyarimwe n'umuteramakofe y'igitangaza mu babayeho bose. Ubundi ati, ndi umusirikare mwiza cyane wabyigishijwe n'Abongereza, ndi umuntu uhanitse mu kurwana, navukiye mu muryango ukennye cyane, niyo mpamvu nagiye kwiyandikisha mu gisirikare kugira ngo mpunge inzara. Hari ikindi yigeze kuvuga ati, abayobozi banjye mu gisirikare bari abanya Scotland kandi barankundaga cyane. Ati, ese mwaba muzi yuko abanya Scotland ari abantu beza cyane kuri jyewe? Ni beza pe. Ubundi akumvikana agira ati, politike mubona burya ni nk'iteramakofe, hose ugerageza guheza umwuka uwo muhanganye ntiyongere kubyuka. Ni nayo wavuze ati, abantu rero bumva Adolf Hitler ko ari umuntu mubi cyane, nyamara ahubwo yari umuntu mwiza, umurwanyi kabuhariwe w'indashyikirwa. Izina rye rizahora ryibukwa imyaka myinshi kubera ibikorwa byiza yagezeho. Amin yavuzweho ibintu byinshi cyane, bimwe yajyaga navuga bigasetsa benshi mu babyumvise nawe atazi ko ari masetsa. Hari abamufataga nk'umuyobozi w'urwenya rwinshi, ahubwo umukomedien uzi gutebya cyane, abandi bakamufata nk'ukoresha izi mvugo ngo ahabye abo bahanganye. Hakaba ariko n'abatararipfanaga bakavuga yuko ari injiji y'inkandagira bitabo yagwire n'ubutegetsi kubera kuramba mu gisirikare. Benshi bamuvanyeho amaboko ubwo yatinyukaga kuvuga yuko ashaka kurongora umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth, akamwongera ku mubare w'abagore benshi yari atunze nabo yari yarirukanye. Guhera mu 1977 Amin yatangiye gushotora Tanzania ya Mwalimu Nyerere, atangira kujya agaba ibitero hirya no hino bitoya agamije gutera ibuye mu gihuru ngo arebe ikivumbuka. Yabaye nk'uwikoraho, atera Tanzania byeruye mu 1979. Umunsi yatereyeho Tanzania yabishaka yari gusiga azinze twangushye, kuko n'undi urugamba ntabwo yarutsinze kandi ntiyasubiye Uganda. Nyerere yakoze ku ngabo ze zari zararambiwe ubushotoranyi bwa buri munsi bwa Amin, zimusukaho umuriro udasanzwe. Ingabo za Uganda zisubira Kampala, Tanzania zikurikirayo, zaratatanye bidasanzwe. Inyeshyamba zo mu mutwe wa Uganda National Liberation Army UNLA zahise ziboneraho kwinjira Kampala byoroshye cyane. Umujyi w'ubutegetsi n'ubucuruzi usubira mu maboko ya Milton Obote, nawe wari umusirikare wari warivuze kenshi yuko ari intwari nyafurika. Amin yazinze twangushye azamuka muri Libya, asaba inshuti ye akadasohoka Muammar Gaddafi icumbi. Bimwe bavuga yuko aho umugabo aguye undi ateraho utwatsi, Amin yahawe byose na mugenzi we Gaddafi nk'umuntu wari impunzi, ashoreye abagore 6 n'abana 25.
ntabwo yahatinze ariko kwiyenza ku bagande bo muri diaspora no gushotora abadiplomate batandukanye batuye muri Libya byatumye Gaddafi aganira n'umwami wa Arabia Saudite Amin yoherezwayo gutyo ahabwa inzu yo guturamo hejuru mu nyubako ihenze cyane mu gace ka Jeddah. Hashize umwaka umwe gusa yirukanwe ku butegetsi, umunyamakuru wa BBC yamushakishije hasi kubura hejuru mu mujyi wose ngo bakorane ikiganiro nk'umuntu byavugaga yuko yaracumbitse kugira ngo yumve impumeko ye muri politike. Ni nacyo kiganiro kirekire cya nyuma yagiranye n'umunyamakuru wa BBC kugeza apfuye muri 2003. Tega amatwi rero neza wumva ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa BBC mbere yuko atangira kurwaragurika akaza no gupfa. I am fresh, strong, and I am concerned with the situation. Meze neza, ndakomeye cyane kandi mpangayikishijwe cyane nuko ibintu bimeze ubu ngubu muri Uganda. Waba uri gukurikirana ibibera muri Uganda? Ni gute wihanganira ko abantu bakuvugaho? I have all Ugandans at heart and they keep me. Mfite abaturage ba Uganda ku mutima kandi nabo baguma kumpa amakuru, kandi abagande bose uretse abantu bake gusa bashobora kuba bandwanya wenda, ariko abandi bose basigaye barankunda cyane, bampa amakuru yose kandi barashaka yuko rwose ngaruka kubakorera nkabayobora, nkavana abagande mu bibazo bikomeye cyane barimo uyu munsi. Igihe wavaga muri Uganda umwaka ushize wari waragerageje kubika amafaranga menshi, wabarirwa mu bategetsi bakize ku isi ubwo wajyaga mu buhungiro. When you left Uganda last year, did you manage to bring out a lot of money? Are you one of these rich leaders who've gone into exile? No, I am not rich. I am one of the poor leader in the world. And Oya, ntabwo ndi umukire. Ndi umwe mu bategetsi bakennye cyane ahubwo ku isi yose, kandi icyo naringamije kwari gukorera abaturage, ntabwo kwari ukwikorera. Iyo niyo mpamvu ituma uramutse urebye muri za banki zose ku isi, mu Burayi, muri Aziya, muri Afurika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntuzigera ubona konti n'imwe inyanditseho kubera yuko nakoreraga abaturage ba Uganda. Nigiye wahanze ukwigengerega k'ubukungu bwa Uganda. I am a founder of the economic independence of Uganda. Field Marshal Amin, a year ago, your army... Umwaka ushize mbere yuko uza mu buhungiro, igisirikare cyawe cyasenyuwe bikabije n'ingabo za Tanzania, urangije uhita ubura. Byagenze bite? I would say that my army, Air Force and the Marine were not destroyed by the Tanzania. Navuga ngo igisirikare cyanjye cyo mu kirere n'icyo mu mazi ntabwo bigeze bisenywa na Tanzania. Jewe ndi umunterega wahaye imyitozo ya gisirikare ku rwego rwo hejuru n'Abongereza. Mu mayeri ya gisirikare ushobora guhitamo kurwana intambara, cyangwa se niba ukeka yuko uzatsinda bitinze mu buryo bw'amayeri, nanone ushobora gukura ingabo zawe mu birindiro ukazisubiza inyuma ahantu hize umutekano, noneho ukitegura kongera kugaba igitero gikaze ubutaha. The Times yanditse ko mu gihe cy'urugamba wirukanse. Oya, ntabwo nigeze niruka, nta nubwo bigeze batsinda urugamba bahanganagamo na Uganda. Navuga yuko batigeze banaregama muri Uganda, kuko umugambi wanjye nk'umuntu wahanze ubwanjye umujyi w'ubucuruzi muri Uganda ari wo Kampala, byari kuba ari ikimwaro gikomeye cyane kuri jewe iyo nza gusenya umurwa mukuru wanjye nubatse. Nigiye washinze imijyi yose y'ubucuruzi. Jinja yari yuzuye ubucuruzi, Kampala no yari yuzuye. Bitamo kohereza abaofisiye banjye mbaha amabwiriza nti nimugende mujye mu mijyi, ntihagire umuntu n'umwe uhungabana mu mujyi, ntihagire ukubitwa, ntihagire n'igikorwa remezo na kimwe cyangwa inyubako bisenyuka. Twasubije inyuma abasirikare bacu ku nyungu z'umutekano wabo. I directed my officers and the men of the Uganda Armed Forces not to harm anybody, not to steal, not to destroy any industry or any building, and we never. We withdraw safely. You've talked about saving Uganda. Yes. You say you're not interested in power, but... Uravuga ko wakizaga Uganda. Ni nkaho wavuze uti sinari nitaye cyane ku butegetsi. Ukeka ko ari we muntu wari gucungura Uganda?
yego cyane ndabishoboye, niba abagande banshaka nzabikora. ubushize yaravuze ngo Idi Amin Dada abujijwe kugaruka Uganda kiretse gusa ahambiriwe amapingu, nibyo yavuze? Yes, but he knows that I am very popular. Obote is against any leader popular in Uganda because he is unpopular. That is why he is to give instruction. Ibyo yabivuga koko, arabizi yuko ndi umuntu ukunzwe cyane muri Uganda, kandi Obote arwanya umuntu wese ukunzwe na Rwanda kuko we ntabwo akunzwe, arabizi. Niyo mpamvu amabwiriza abantu nka Banyerere ngo bafunge Lule, afunge Binaisa. Ahubwo jewe ndasaba yuko Binaisa ahita afungurwa byihuse akajya guhangana na Obote. Abantu bacu beza nka Lule bagomba gusubira muri Uganda bagatanga umusanzu munini mu kubaka igihugu. Nka Binaisi we ni umunyamategeko wabyigiye cyane, yafasha cyane mu kuzamura igihugu. Twavuga yuko Big Daddy nkuko baguhimbaga wasubira muri Uganda vuba, ni ibintu wakunda? Kuri jewe yego, niba abaturage ba Uganda banshaka ngomba gusubira muri Uganda kandi ndabyizeye neza. Nafasha mu bintu byinshi cyane muri Uganda, atari uko ngiye mfite imbaraga nyinshi z'umurengera, ahubwo kuko nshaka kujya gutabara inzirakarengane zirimo zirenganira muri Uganda. Supporters, your officials you left behind, there are 3,000 who've been in. Hari abantu mwakoranye bahoze ari abantu bawe, benshi muri abo bafungwa buri munsi muri gereza za Kampala. Ibyiyumviro byawe kuri bo ni ibihe? Abo nzabatabara, nzakora ibishoboka byose ariko mfashijwe n'abaturage ba Uganda. Niba bashaka kubohoka, niba bashaka ko Uganda yitwa isaro rya Afurika nkuko byavuzwe na nyakubahwa Winston Churchill, kandi koko Uganda ni kwizaba. Umwe mu nshuti zawe magara, Augustus Major Bob, arimo arashinjwa ibyaha bikomeye cyane, niki ubivugaho? I think they can say, as I wanted to inform you, that Major Bob is innocent, is been helping the poor Ugandans. Ndashaka kumenyesha yuko Major Bob ari intungane, yari umuntu ufasha abakene b'abagande benshi, nta muntu numwe yigeze yica. Icyo nzi nuko Major Bob yari umuntu ufasha abakene bose, kandi abantu bazi yuko yabafashije bakwiye kujya kumuvuganira ubwabo. Kandi nizera ntashidikanya yuko Imana izafasha Bob, kandi hamwe n'imigisha y'Imana Bob azasohoka muri gereza nta kibazo. Nyuma yo kubohoza Kampala iminsi 3 nyuma, nagiye ku biro by'ubushakashatsi njya mu nyubako zo hasi, ariko inyubako zo hasi zari zuzuye imirambo y'abapolisi barashwe, amaraso yuzuye ahantu hose. Nkeka ko abo bantu bishwe mbere. Ninde waba warakoze ibyo? Corpses shot, there was blood all over the floor. I think those people had been held in the State Research Bureau. Who could they have been? After the capture of Kampala, they brought body and put there in state. Nyuma yo gufata Kampala, bazanye imirambo myinshi aho ngaho mu kigo cy'ubushakashatsi. Nta muntu numwe wamenye uko bayizanaga. Ndakubwiza ukuri nk'umuntu wari ushinzwe igisirikare, naragiye mbavana mu birindiro basubiza inyuma, kandi twabikoze hakiri kare cyane. Abasirikare nabahaye amabwiriza yo guhiga umwanzi gusa, kandi nabwo bakamuhigira hanze ya Kampala. Uravuga iki ku Banyakenya bane barabagira neza biciwe muri Kampala habura iminsi 10 ngo umujyi ufatwe? Wigeze wumva ibyo bintu? Ntabwo ibyo mbizi na gatoya, ahubwo amakuru ya mbere ubu ngubu ni wowe nyumvanye. Sinzi ibyabo habe na gato. Ikindi cyaha gikomeye washinjwe no gushimuta abagenzi, byatumye abakomando ba Isiraheli bakora operation muri Entebbe. Byavuzwe ko ari we wari wabiteguye. Ntabwo mbizi. Sinshobora kuba Amin wa Kampala cyangwa Entebbe ngo nongere mbe Amin wo mu birwa bya Maurice. Icyo gihe nari ndi umuyobozi w'umwe bwa Afurika mu 1976. Nari ndi umumererekanya ububasha n'uzansimbura. Ubwo nari ngarutse numvise karwa nabo bari bahageze, aribwo na Israel yazaga. Ni gute nagere ko ibintu nk'ibyo ngibyo? Nta kintu na kimwe nzi ndakurahiye. Kugeza ubu ngubu icyo nzi nuko hari ibijyanye no guhangana kw'amasoko y'amadolari n'ibindi, nta kindi. Usubije amaso inyuma,
usanga utaragize amahirwe ahambaye yo kuba batari kukwica. Abantu bamwe bakomeye mwakoranye barishwe, wowe ntubona ko ari amahirwe wagize? I am not a person who is afraid of being assassinated because I believe in God and I know exactly when and how I will die, and this is secret. Ntabwo ndi umuntu utinya kwicwa kuko nizera Imana. Ikindi nuko nzi neza umunsi n'uburyo nzapfamo, uretse yuko wenda ibyo ngibyo ari ibanga ryanjye. Niyo mpamvu ku rugamba ari jye muntu wa nyuma wavaga habera urugamba cyangwa mu birindiro, kandi ibyo ngibyo bishingiye no ku mateka y'igisirikare. Umuyobozi w'ingabo burya niwe muntu wa nyuma burya uva ahabera urugamba, kandi nakoze inshingano zanjye nka kamanda. Ni gute wavuye muri Uganda? Ntabwo wirukanwe? Urambaza uko nahavuye? Nta mayeri yanjye, ntabwo nshobora kuyakubwira, ariko byari uburyo bukomeye busaba kwihangana. Bagendaga banshakisha ahantu hose, ariko nari nshyigikiwe n'abaturage, kuko jyewe ntabwo navanywe ku butegetsi. Nagiye hanze ya Uganda bitewe n'ingabo zo hanze zinjiye mu gihugu zikubye inshuro 6 igisirikare cyanjye. Kubera iyo mpamvu ntabwo nari gushyira igisirikare cyanjye muri ubwo bwiyahuzi bumeze gutyo. Kuba warigishijwe igisirikare n'Abongereza byumvikana nkaho bigushyira ahantu hadasanzwe no gukorana nabo. The British Army code book and so forth worked last year. I'm very proud about British because I am trained officer in British Army, in War Ministers, and been also to Kambale Staff College. Mfite ishema ryinshi cyane ryo kuba narize mu Bwongereza, kubera ko nigiye ibijyanye no kuyobora ingabo mu gisirikare cy'Ubwongereza. Nigishwe intambara, njya muri Kambale College, nigana n'Abongereza bakaze bari mu bambere ku isi. Ni abantu bihangana, ni abantu bakaze ku rwego rwo hejuru, ni intwari. Nanjye ni nkukomeze, ndi umuntu ukaze, ndi intwari. Ni nabo bigishije abantu batsinze intambara ya kabiri y'isi mu 1945. Nanjye rero nahise nkoresha amayeri yose y'Abongereza, kandi nkunda Ubwongereza cyane. Ntekereza yuko kutumvikana kwa hato na hatoya hagati yanjye n'Ubwongereza kwatewe namwe abanyamakuru. Umunyamakuru ashobora kugushyira hejuru neza neza, isi yose ikakumenya. Nanone umunyamakuru ashobora kugusenya burundu. Ubwo rero umubano wanjye hamwe n'Ubwongereza ahanini washenywe n'abanyamakuru. Friendship between me and the British was destroyed by the journalists. Idi Amin Dada. Mu biganiro byacu bitaha tuzavuga cyane ku butegetsi bw'uyu mugabo n'ubuzima bwe bwihariye butakunze kuvugwaho rumwe n'abanditsi b'amateka. Amateka menshi yiganjemo politike na propaganda zitagira uko zingana. Mbifurije ibihe byiza. Ni Gentil Dada ntirenganya mu Nyanja Twogamo. Hello, CQ. This is W9WZE Chicago. Waruzi ko hari ikiremwa muntu ndetse igikundi kinini kiberaho mu buryo bwa buhumyi. Aba bameze nk'aboga mu nyanja rwagati. Inyanja Twogamo. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie, que ça comporte dans le prochain avenir. Afrika cyabuzwe n'imitego mitindi y'ibihugu bikomeye, none uko niko gutanga isomo rihamye bya demokarasi. Inyanja Twogamo. Ibishwe muri politike z'ibihugu, mu bukungu, muri siyanse n'igisirikare, mu buvumbuzi bukorwa buri munsi. Ibyinshi ni imigambi Karundura mu guhindura imibereho y'ikiremwa muntu. Inyanja Twogamo. Inkuru zicukumbuye, imigambi minini y'ubutasi n'amabanga ameneka kubera kwitaranga kw'abashinzwe kuyarinda. Ubugizi bwa nabi n'iyicarubozo bikorerwa mu bwiru no kwangirika k'umubumbe dutuye ku mpamvu z'ubucuruzi. Byose bikurikire mu kiganiro